Wimwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Maybe TV ngwiraga hano ho mucii wi mucii riu samidoh ni mundu murathime riu nona ngari ile yake ta thoko tha ici ngari nene na andu no matikekanagira mawega amwe andu matikiguanaine hera magikenaga na angi makihurwo ni roho wa wiru. Turona Oscar Mbago auga atiriri, sasa hizi chuma za kifala ni za nini? Ina spoil look ya kakadu. Anyway, doni zake anaweza do any kinda chuma. Samidoh nake ni wenda kigwaga amucokeria mwira atiriri, Oscar Mbago, kwani kuna nduthi kakadu boss? Ino ni yakiingira njamoyo muno nyamu ni agicogotha njege amucokeria maikaniria ciuga we mashabiki na mamoka mathekerera njambe yo muno tondu ya niyo metagwo ate andu aya aroho chafu kabisa. Hena sambe ya murathime at least hapa anakuwa na feature hour koi wangoi. Hena ngaya murathime maripo ni ya gitaa nyamu ni jamaa ikio muno eno Chris Kilwa maka muno amwira we gambo trader congratulations. I tap into this blessing. Favor baka when edday is happy, we are happy and favor flows. Oscar Mbago sama kakadu ipo siku nyamu ni kabuni jarina ya kodi ya gari okira na mwaki muno na samidoh agituika na wakuruguria gari cia irathimo ciko mukono awa murata wa Ngai ndaconokaga muno. Congratulations ni monia kogatiriri God of Samidoh, I am tapping on this blessing. Congratulations son of soil. Na muno wakigwa hena rema magikena na angi makihurwo ni roho wa wiru. Tukiuga tena turatira Samidoh irathimo mama o hinda ringi ni tumagara.